بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمها لغوتي عزة تري مسلم أخون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده مي رمضان مهوغا مي مسكيتوغا كوريا ميدا سلسلة حادثة ترين ميدو ميوتي إسلامي تاريخوغا إنغا فوا ورم مهم حادثة. أده نبي صلى الله عليه وسلم حياة بلوغا كوريبي هنغرامة تقوغ ترين هنغرامة أحزاب هنغرامة واهكا لبتا أخوني مي هنغرامة كي إهن هنغرامة تكا ورتفات هنغرامة نبي صلى الله عليه وسلم كوريبي إهن هنغرامة تكا ورتفات هنغرامة همي فدان كليغي فانا مكة مشركونا دمدوغا ويومون ديا هنغرامة تكوغي فرتما دورو نيمونو كم فاهغا ويغن ديا هنغرامة كيمي نبي صلى الله عليه وسلم أحزاب هنغرامة فهوغا حديث لكربي فدين الآن لا يغزون ونحن نغزوهم دين إباميهن تمنى منك هنغرامة نكرانة تمنى منه إميهن هنغرامة قرانة إفدا كنت ويغن ديا مكة مشركون إسنغاغن نبي صلى الله عليه وسلم هنغرام كرمتك تيار وغن يا فهو هنغرام مي هنغرام وغن دي لبت أخونا تاريخي غتون مي هنغرام هنغا فاوني هجران فسونا أهرغا شوال مهوغ تريغا يا هرغ شوال مهوغ تريغا هنغا فاوني لبت أخونا مي هنغرام خندق هنغرام وسكي أحزاب هنغرام خندق هنغرام وسكي مي هنغرام أحزاب غنمون نندي فواني أحزابكي أربي بهوغ حزب مي بهوغ جينا غوي حزبكي جينا بايكو اكولي ويگما بودتي جماعتك ديوينا مي حزب اهميما افدا بودتي جماعتكين ايوگي نبي صلى الله عليه وسلم هنغرام كرومنتك مدينه او يمكياني غزوة أحزاب هنغرامي أما إفادة إكليغ فانو مي هنغرامي عربينغ تريغ إدواها هميا بينون كفنوا ورا خاصة أقول بينون كربي مدينة إرنغونا سرحدوغ إكليغ فانو خندق كونوبي إهم بي هنغرامي خندق هنغرامي وسكيه مي هنغرامي واهكتن الله سبحانه وتعالى مؤمنون حالتو هنغرامي مشركون هندوغ مؤمنون حالتو الله سبحانه وتعالى أحزاب سورة بيان قد وافواني هما فدان الله سبحانه وتعالى مؤمننا نصر دبي كهنكن إذا سبحانه وتعالى أنغ وافواني أدي منافقون كنتن إحالتك هوريغي الله سبحانه وتعالى سورة بيان قد وافواني لبت أخونا مي هنغراما هنغما دماغي سببك نبي صلى الله عليه وسلم إكليغ فانو مدينة هجرة كره مفهوغا معاهداتك مهدوني مدينة زمانو ديريول منديا زمانو سور ديريول منديا يهودين تين قبيلة يكا بنو قينقاع بنو النظير بنو قريظة متين قبيلة يا معاهداتك مهدوني يفهوغا إجترن دي قبيلة جميعهم غدروا دي خيانة تروج عهدوا ولا في أي بنو قينقاع أدي بنو النظير دي النبي صلى الله عليه وسلم دي قبيلة ميهم مدينة نرى بيرو كل في إجترن دي قبيلة بدون تكفي إميهم جماعة وفدن هداغ مدني مكة مشركون كاريا إجترن مهمنني سلام بن مشكمة سلام بن أبي حقيقة حيي بن أخطب أدي كنانة بن ربيع فدا بودتي ميهم قبيلة تقوغي إس ورم مهمنني
ವಫುದೆಂ ಹದಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಅಶ್ರಾಫುಂ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಬುನ್ ಹರ್ಬ್ ಅದಿ ಹಮೆ ಫದಾಂ ಇಕ್ರಿಮಾ ಮಿನ್ ಅಬಿ ಜಹುಲ್ ಫದಾ ಈ ಜಮಾನುಗ ಎದುವಸ್ಸರು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅಶ್ರಾಫುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಬೊಡತಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಬಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ವಫುದು ಹದಾಗೆ ಗೊಸ್ ನಬಿಯೋ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದೆಕೊಳಂ ಹಗುರಾಮ ಕುರುಮಂಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಹಿವ್ವರು ದೆನಿ ಹಗುರಾಮಾಗೆ ಹುಳು ರೋ ಕುರಣಿ ಮಿಮಿಹುಂ ekamattaka makkage mushrikunge hituga hellun teri ikkan ituru kurwani nabiya sallallahu alaihi wasallam guramako ekalege faanu e deena kyagen wada genne mativeri islam deenuge nuru nivvalu mattaka ekama emihun hivvarudi ekama makkage mushrikun hellun teri kurwamun diyei ade emihun wawdu wamun diyei makkage mushrikunge gatuga wawdu wamun diyei timannamen mitibi tiba emihunna ekuge teba mehunge waage wedinge gotuge timanname mitibi teba mehunnataka timannamen ehi terikam foru koddename timannamenna vevum warakun ehi terikam foru koddename adi teba mehunna nasru weriwa baigge gotuka timannamen fennane timannamenna mikan nimende timannamenge mi kanta nimigen dande manake nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ga ashabu bekanu neti kolluma mi islam deenuge nuru mi duniya matin nivvaluma emihu qastuko ekama ehi teruma wa'duwamun ahudu hifamun diyei labata khunne makka ge mushrikun memihunge gaatuga mi ahani emihunna yaqeen kan ituru kuramattaka emihun wa'duwamun diyei tiyaba mihunna shay nasru libeni tiyaba mihun titibi hagguge maguge ahani mushrikun ahani emihunge gaatuga komben he tedu maguga tibi tibannamen hiye nota muhammadu gifana ekigawa mihun hiye emihun kike tobuni tieba mihun emihunna bure tedu maguga tibun gakkam boduwegenve tieba mihun titibi magu ma heukam boduwegenve Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan kurwa irid qur'an wa wahi kurwa fawani ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كذلك فانو دك ودا غنوم توي فوتون علم لبيغنبي ميهم اميهم جبتشا طاغوتا إيمان بي بدتكشا شيطانا ين اميهم إيمان بي أدي اميهم منته kafaru kamuge terega tibi mushrikun tiye tibi nabiy sallallahu alaihi wasallam avure ma tedukam bodu wegemwa magigge matige tiyeba mi hunna tedumagu libum ma gayakkam bodu wegemwe egutun makka ge mushrikun rusumattaka emi istakun mi yahudin makka ge mushrikun e zamanuga alukan kuran ulunu budutaka sajidako emihunna ki emihunge eidu takuga baaverive ulun kamave kommekas efahuga makka ge mushrikun emihunge wahakataka warboda hinhama jehijje emihunna ufa averikan livijje den emihun raumundi nabiy sallallahu alaihi wasallam e deena kagen wadagen deen neti kollu mattaka hangurama kurma madina adima den hama efadan e yahudinge mi wafudu qatwafanu wanhage mihunge gaatu vistiya ade mihunge gaatu go bunamundi timanna menna quraishunna muahada vejjime islam de netikollu mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege fanu ga ashabun qatul kuru mattaka muahada vejjime tiyaba mihun timanna menna guleshe mikan nimumakaddan den tiyaba mihunna ehi wedene begu kamuga timanna men tibena me den komme kas qatwafanu wanhage mihum bes mikama ebbasejje nabiy sallallahu alaihi wasallam hangurama kurma emihunge ahudu kashor hifafi efahuga quraish wanhage mihum emihunge lashkaragen madina adi mala misra bujaha nikumejje emihunna ki emihunge washagen ulun qabila takuge ahudu warinta emihunna baawari wamundiya kinanata aditihamatuge mihun himene gota makka ga musrikunna baawari wa mundiyei
emihunge lashkaruge adadu hataru has angurama werinnan ara adi emihunna ekiwa tinsateka aha panasteka jamalu migendani nabiy sallallahu alaihi wasallam angurama kurumattaka lebata khunne den devana bayaku memihunna me guligen dani najudu karayawi fali ade qatwafanu anhage mihun emihunna emihunge washagen viha qabilatake ekuwegen yagganakan hasat ha hen ha mihun ha hen ha hangurama verin madina adi mala misra abu jahafi lebata akhunne mushrikunge dida darun nadwaga awalu kuri usman bin talhaya adi mushrikunge qaid ekkamuga veri ekkamuga abu sufyan lagen mi emmen as emihun kandala afawa waki wagutaka madinaya diumattaka daturu fashafi lobata khunne mi emmenge adadu yaganaka ba riwayatu gani diha havure ituru egen waka manabba riwayatu ga baraha havure ituru egen waka ma aswani lobata khunne mi khabaru libi wada gannawani nabiy sallallahu alaihi wasallam kalege fana yi wada gannawani makkah ge mushrikunna adi qatfan wan hage mihun oraggina jama'atake jama'awegen arabinge terege eru diriwulu mundiyai mushrikunge etake qabila take jama'awegen nabiy sallallahu alaihi wasallam hangurama kurumattaka madina yang anna habaru kalege fanuge usulaki bodu kamejje hijjikamuga wana me kalege fanu mashwara kurwa kalege fanu sahabinna lebata khunne nabiy sallallahu alaihi wasallam mashwara kurumga hajat tirikaminne kalege fana wahiba walwa allah subhanahu wa ta'ala kalege fana tedumagu ilham kurwa namais mashwara kurumuge mi mativeri usulu kalege fanu ummatuga ashagenne umattaka kalege fanu mashwara kurevun komme halategge is kurwa baduru hangurama gaves kalege fanu mashwara kurevve kalege fanu sahabinna ame fada mi hangurama gaves kalege fanu sahabin jama kurevva hadisul kurawani tiba mi hunge macca arabinge eki qabilata edduni dandiga ruwafa du kollafi edduni dandiga ruwafa tiba mi hunna dimala du kollafi arabinge eki qabilata mana eki emmen ekati ganaka wegen ebbahigge macca jamaa wegen madina en hagurama kurumattaka ebade den kalege fanu sahabinge terega wi be kale arabinge tereng wa be kale no faris karage be kale salman al farisi radiyallahu anhu kalege fanu huri alekki kutuga hunna wafa minimum we wada ganege nabiy sallallahu alaihi wasallam akuga emme furatuma bawari agurama mi kalege fanu mashwara devani inna kunna bi faris idha usirna khandaqna alaina timanna men faris karaga timanna menna bayakumi hum hangura men as hisoru kuffikam gawanama timanna men washala fikam gawanama timanna men washagen khandage konname walugande bodu fum walugande konname washagen den komme kas nabiy sallallahu alaihi wasallam mi mashwara ki or buddhiyari mashwara ekama visni wadagen fe kalege fana den amuru kurabani khandagu konuma huriha bekalo nukuma wadagatuma lobe takhunne madina ge bimaki washagen huriha dimalakun erin onna bimennu madina ge uturu faratun ekani mionnani fasih kama ku eren irumati faratu ga hulangu faratu ga mionnani de harra ekiye de sarhaddu ei kalokulaange tunu hilatake vade sarhaddu ahuge mati ge snote famagu ge ede harra hurus koran wara undaguwa de harra ei denhame fadan madina ge fahatuga wani dandubin taka agoti ge doru madina ki kaduru gina bime ehmima e dandubin taku ge teren efada bodu lashkaraka wadegena nudevene ehmima nabiy sallallahu alaihi wasallam qastu qurawani madina fasehen eren uturu faratun mi sarahadduga khandagu konuma e khandagu ge diguminaki fashas mu
ಫಸ್ಹಾಸ್ ಮುಶುಗೆ ದಿಗು ಖಂದಗೆ ಅದಿ ಎ ಖಂದಗುಗೆ ಫುಳಾಮಿನಕಿ ಎಯಿ ನುವಮು ಅದಿ ಫುಮ್ಮಿನುಗ ಗ್ಯಾಗಣಕ ದಿಹಮು ಬಹಟ್ಟವಾಫ ಎಬೇಕಲು ಮಿ ಖಂದಗು ಕೊನ್ನವನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಕಸ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಬಸ್ಸವನಿ ಎಕಿ ಸರಹದ್ದು ತಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗು ಸಹಾಬಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಹ ಬೇಕಲಕ ಸಾಳೀಸ್ ಮು ಕೋಣು ಮಂಗ್ ಹವಾಲು ಕುರವ್ವಣಿ ಎ ಫಹುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಖಂದಗು ಕೊಣುಮುಗೆ ಕಂತತ್ತಗುಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡಾಗೆ ಲಬತ ಅಖುನ್ನೆ ಎ ದುವಸ್ ವರಕಿ ಎಯಿ ಫಿನಿ ಮೂಸುಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಿನಿ ಬಾರು ದುವಸ್ತ ಹಮೆ ಫದಾನ್ ನಬಿಯ ಮದೀನಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ನ ಹೊರದ್ದತಿ ದುವಸ್ತಕಕ ವೆಫೋತಿ ತದು ಮಡುಕಮಗ ದುವಸ್ತಕಕ ವೆಫೋಯ್ ದುವಸ್ತಕೆಂ ಎಯಿ ಬಡು ಹ್ಯಾ ಹೂಣು ಕಂ ಮತೀಗ ಗದ ಫಿನೀಗ ಎಬೇಕಲುಂ ಎ ಮಸಕ್ಕ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದೆವಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವಮೋ ಗೊತುಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಎಕಿ ಹಮ ಆದಾಗೆ ಬೇಕಲೆ ಫದಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಸಹಾಬಿ ಫದಾಂಗ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನೋಸ್ ಮಸಕ್ಕ ಪುಳುಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡಾಗೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಫಿಣಿ ವಡಾಗಣ್ಣವನಿ ಎಬೇಕಲುಂ ಬಡು ಹ್ಯಾ ಹೂಣು ಕಂ ಮತೀಗ ವರು ಬಲಿ ಕಂ ಮತೀಗ ಮಸಕ್ಕ ಕುರವಾತಂ ಹದೀಸುಲ್ ಕುರವ್ವನಿ اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اے اللہ ہوئے حیات کی یہی اخروی حیات برس کلانگے اڑ من وعدو ودگن فوا آخرت کا حیات ای حقیقی حیات کی اے اللہ ہوئے انصار النشا مهاجرن ابا میہنگی فاف فسوا فان دیوے اے اڑو ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಈ ವಡಾಗನ್ ಗತುಮು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜವಾಬು ದೆವ್ವ ವಿದಾಣವನಿ ನಹ್ನು ಅಲ್ಲದೀನ ಬಾಯഉ ಮುಹಮ್ಮದ ಅಲಲ್ ಜಿಹಾದಿ ಮಾ ಬಕೀನಾ ಅಬದಾ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಮುಹಮ್ಮದು ಗಿಫಾನ ಬೈಅತು ಹಿಫಾಗನ್ ತಿಬಿ ಮೀಹುನ್ನೆ ತಿಮನ್ನಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಕಲೆ ಗಿಫಾನ ಎಕುಗ ತಿಮನ್ನಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ತಿಬಿಹಾ ಹಿಂದಕು ಜಿಹಾದು ಕುರುಮ ಬೈಅತು ಹಿಫಾಗನ್ನೆ ಲಬತ ಖುನ್ನೆ ekale gefanu sallallahu alaihi wasallam amali gotum baawri wadagen khandugu konomuga ekale gefanu hilatan ufullevi adi hame fadan hirafusta ekale gefanu ufullevi jabir gefanu idalwani timun kale gefanu deke wadaga time nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ge hashikolu hirafuhum forwi fawatam ekale gefanu ge hashikolu hirafuhum forwi fawatam lawata khunne ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬಿ ಫೋರಿಗಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ಇರುಗ ಎಬೇಕಲೊನ್ನ ಲಿಬೆ ಮುಂದಿಯ ಬಡುಹ ಹೂಣು ಕಮಕಂ ಅದಿ ವರುಬದಿ ಕಮಕ ಬಲ್ಲವಾನುಲವ್ವ ಫೋರಿಗೆ ಎಬೇಕಲು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ಇರುಗ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಗವಿ ಮುನಾಫಿಗುಂಗೆ ಬಯಕು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಕಣ್ಣೆ ಬೈಕ್ಕಮುಗ ಮಕರು ಹದ ಬೈಕ್ಕಮುಗ ಅದು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ಹುದ್ದೆಕ edu makanula emihunge ahuluwaringi gaata gedoru taka emburi da baikkamugawi adi hama ya ekuga foriga masakke kuramundiya mu'minunge hivvara azumu badikashi kullu mattaka emihunna dimala tafaatu ekiki malamatta kuramundiya labata akhunne mi halatuga khandagu kuna mundiya mi dati undagu halatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macca Allah subhanahu wa ta'ala waragina mu'jizat dekkiwi ega terengi mu'jizataki Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu diwa kurawa fa hadith basfulu kalefano idanwani timan kalege fana feni wadagate nabiyya sallallahu alaihi wasallam baduha hunu kammati warubali kammati hunnawatan dan timan kalege fano geyan emburi wadagen timun kalege faanuge ambikamanaage arihuga denneyime kamanae geega kaabo ichve toy denge kamana genneviye kotale e kotaluga soenha hima godam viye den timun kalege faanu engivime e hima godam kolu muguraluma ikamana engivime efahuga geega gengulun la bakariye puda bakariye e bakari katilagen e bakarige mas tayyaru kokgen timun kalege faanu wadagen iruga ekamana e muguragen wadagen fi mugurani magen wadagen fi himun kurawwagen wadagen fi den timun kalege faanu mushi fufe eggen nawafa e fufeya e maskolu eluma fahuga
undunan mudafa fugganu tayyar kuruman ingewime efahuga den nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wada gannawa tam fenifa ikamana vidalu etiman kadege faano timan ladugan nafadakame nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faano sahabinge arihuga timan ladugan nafadakame nukura wacce den ekalege faano wada gen or sirru nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani timan kalege faano ge gavi so inha hima godanuga roshi fihuma tayyaro iba kure aditi man kalege faano miyai unduna la bakari tayyar kurma fa udafe kalege faana eku detin bekalaku wada gannawa sheti man kalege faana ekuga farikuluma nabiya sallallahu alaihi wasallam e adu aswafa kalege faano adu haruku vidalwani ya ahlal khandaq e handaguge ahulu werinne inna jabiran qad sana su'ran fahayya hala bikum ama kashawrun jabiru tebami hunnataka kewmet tayyaru kufiye bodu kewmet tayyaru kufiye tebami hun awaswe gannashe tiban kalege faana ki annawashe den kommekas bay riwayatu gani jabiru ge faana mi adu as-sawafa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne bunun kama awasawaham wada gannawani or kuda kha ayti kolmi tayyar kurumundani awasawah wada gannawa tam fenige nabiy sallallahu alaihi wasallam jabir radiyallahu anhu goalwa gennawani idalwani timan kalege faano dimu kurin kalege faano undunun fufeno baala wacce adi fugganuga roshi nufi hecce fugganu tayyar kurashe fugganuga roshi nufi hecce den kalege faano awasawah wada gen amikamana ge arihuga dannawani nabiy sallallahu alaihi wasallam devvi rushadu kommekas den nabiy sallallahu alaihi wasallam wada gannawani wada gen ikalege faano ikkala fun etigen nawafa kalege faano ge kulu kole jessawani ege teriya barakat kalege faano kulu ga baraka jessawafa du'a kurawani adi efoga undunuga huri e fufege terewe kulu kole jessawafa du'a kurawani ega baraka angituru koddewuma den kalege faano angawani kalege faano ga amikamana gatuga dannawashe roshi fiha miha genuma adi roshi fihuma tayyaru washe ekalege faano e fuggano gula heduma fahuga devvumu den roshi fihamundi hame yaki dannawani undum mati gori fufein tiba mihun nagagen farik kulomon gendashe ekamugo fufe undum mati nubalacce jabir radhiyallahu anhu dalwani ekalege faano ge giyan ya mihun ge terega gaggana kan en ha pura gina mihun wikama emihun ka banu furagen tiyeruga e roes e fugganan evves goten noe e fuggano kurin effadan ekkama adi undum mati ge huri fufe boki jaha hama kurin huri gota furifa huri kama lubata khunna mi Allah subhanahu wa ta'ala ikalang nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekki mu'jizate bifada dati undagu haluga kommekas devana mu'jizate jabir radhiyallahu anhu riwa kurabba fawe vidalwani timan bekalon khandagu konnamun dieruga bay bekalon dima wadagan fiye bodu hilayaka haru hilayaka ebe kalonge koradi takon e hilayakan evs asaran nukuriye de nabiy sallallahu alaihi wasallam gari wadagi shakwa ushalu bani timanna menna kurimati vejje bodu hilayaka e hilay timanna menge koradi takkum asaran nukuriye idalone analaha timan kalege faana she tikam wani timan kalege faana tikam kurawwaname den e kalege faana wadagannawani wadagen bismillah widalu wefa tim faharu jassawani ehilaga jabir radhiyallahu anhu idalwani ehila kudi egin diekama tim faharu nabiy sallallahu alaihi wasallam jessewum anba riwayat gawani kalege faanu furatam faharu jessewum timbaya ehila falagen diekama den e kalege faanu widalu kama timan kalege faana faris karage talu dandita libijje timan kalege faana etanoge killata miharu dekke munde
tebami mufa kurashe faris kara fatahun gav vijje den hama efadan devana fahru jissema fawes hadith ul kurawani timan kalege faana iraguge taludanita dakkawafi iraguge taludanita dekkijje timan kalege faana e fatahun gav vijje timmana faaraka yamanu karage taludanita dekkijje den kommekas nabi sallallahu alaihi wasallam soruga wada ganne mafoga mikankan fenigen dia ekale gefano go sahabin etantam fataha kurabbi e halatu go munafiqun gunamun diyi tiba mi hun tiolani khandagunne erigenne adi nifaqu ke musam gunamun diyi khandagunne erigenne tiba mi hun adi tiolani kihinen he faris karaya yamanu karaya iraga fataha wegen dana tiba mi hunna tiba mi hun nabiyya dogu wa'udu takennuni tiba mi hunna koshen nulete gunamun diyi lobata khunne khandagu kona nimunu kama bay riwayatu goni haduwa hoge terega kona nimunu kama ane bay riwayatu ga fanara duwa hoge terega ane bay riwayatu ga fas masdu hoge terega nimunu kama bay ilmori jamaa kurabba fawe miduwasta e nabiy sallallahu alaihi wasallam kanda eluvi jamaatu utere emme awahan nimun bekalun hadu hoge terega nimme wikama e bekalunna biba ane beko emme lahun nimmunu bekalun masdu hoge terega nimme wikama den e pahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge sahabi naikuga nikuma wada gannawani khandaguge kariya kalege faanuge furagaha lashkaruge furagaha jabalus salay kiye faru badalawani den e bekalon mushrikun adimala kurimati kurabba sabta tartib kurabani nabiy sallallahu alaihi wasallam taka feelige kolejje heni e feelige koluga himayat kurumattaka ekalege faanuge himayat taka bekalon levvuno adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ansarun gedida sa'd ibn ubada radhiyallahu anhu adbani muhajirun gedida zaid ibn haritha radhiyallahu anha ya devani efahoga najudunna adi hame fada makkan de lashkaru jamaawe madina ya iren onna uturu faratuga jamaaje mimi hunna mi khandagu fenumun ajabuje duwa hakos emi hunnu de kefada arabin hangora amakon ule gotenno duwa hakos emi hunnu de kefada ukule nabiy sallallahu alaihi wasallam beenon kurabba famiyani den emi hunge hitabbiru wedikam wade emi hun hangora amakuruma kanula hisaraka midani madina hisar kuruma midani deba emi hunge demeduga hangora ama kure uni duninna adi tirun dunige hamalataka tiruge hamalata badal kurun ehen namas mubaraza ko debami hum badalu efadan hangurame wewige nude mihalatuga abu sufyan fonwani huyay ibn nakhtab banu qurayda fonwafa emi hunna nabiy sallallahu alaihi wasallam wifawa ahudu waluma hibbarudani den emi hun nabiy sallallahu alaihi wasallam mifaharu bal yudana kaman hiyumun ebes uqubatin nana kan yaqim bumu ahudu walani nabiy sallallahu alaihi wasallam ifai ahudu walani mihabaru limbumu nabiy sallallahu alaihi wasallam zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu fonuwa yaqin kurma de ekale gefano wadagen yaha ka dennewum dem fonu wani de sa'd ibn ubada ya sa'd ibn muad radiyallahu anhu jama'ataka ikiga eba mihunna waha ka dekko mattaka ebe kalonna dannawani tiba mihun gos emihun ahuduga matiga tibikamuga wanama emburi as adu harukon i'lan qura shayge sababun timambe kalonna hibbaru libumattaka hangura men hibbaru libumattaka emihun ahudu wala fikamuga wanama sirriyatuga timun kalege faanad dannawashe den komme kasede be kalon wada ganne iruga banu pore doga ahudu waden tibi ahudu wala gen den saadu gifano ikama hitama fula wada gen widanwani emihun ahudu wala ganne tibi adlum war qarate widanwani abla qaratuge mihun hedifadan emihun ahudu wala fi den nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minunna ufa awri kamuge habaru devwani e hangura me mu'minunna miwara datikan kurimati wima den Allah subhanahu wa ta'ala ge nasru gav vejji kamuge yaqin kad devwani lobata khunne mi hangura me ga mu'minun
imtihanu kurewunu ehen evve sangurameigga nukure guta Allah subhanahu wa ta'ala ahzab suratuga ekankan sifa kurawwa fawani ebe kalonge hitta dativegen hi ebe kalonge lagondiya hamen aragen diekama lo boduwe hitta lagondiya hame forejje hinde mifadan Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalonge halatu ahzab suratuga sifa kurawwa fawani ehinduga munafiqun gunamundiye timannamenge getakat emuri ruju awambiye timannam mita tibumuge beenu mennete timannamenge geta wani niwaka menneti timannamenge geta himaya kurumattaka daambiye emuri den Allah ge rasulage arihun emihun izuna eduma foge emihun godetaka ruju amundiye lobata khunne ahzab angurameya efada bodu lashkaru jamaa ko hinduga mu'minunge hittakuga iman kan iturugen di emi humbuna mundi hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu miye timanna menna Allah subhanahu wa ta'ala wa'adu kurwa fa kamaki miye Allah ge rasula timanna menna wa'adu kurwa fa kamaki lobata khunne efahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam madina himaya kuru mattaka bay bekalum fonu vevi madina ge himayatattaka madina ge tibi ambi darin himaya kurumattaka efawa ekalege faanu qatfaanu wanhage mi hunna ahude hippewma gastu korevi madina ge mewa intimba ko ebba aba mi hunna dinuma ehnama ekama sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu inkar kurevumun ekan huttawalevi lobata khunna me fahuga warak gadayan hangurama higagen die duwa hinge edu haki makka ge mushrikunge emmen ebbawegen nabiy sallallahu alaihi wasallam hangurama kuruman nikun duwahe edu hoge ebe kalunge asur namadu faswegen diyeyi maghrib namadu hoga ebe kalun enamadu kurabani maghrib namadu ge kurin maghrib ge ogutuga enamadu nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabi den lobata khunne Allah subhanahu wa ta'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam nasr devman irada kurabum hinduga mushrikunge lashkaruge tereng nu'aym bin mas'ud radiyallahu anhu islam me wadage ekalege faanu haddawani warugada hintai banu qore doga hulu waringe gataku semihun fitunak beri kurowani tiba mihun mushrikunge kiban quraish wan haya adi qatafanu wan haya kiban rahunan hifashe emihunge ashrafunge tere mihe ko rahunak kamuge hifashe ennone tiba mihun duko fagusfane den hama fadan quraish wan haya mihunge gataku sabes banu qore qatafanu wan haya mihunge gataku sabes mifadak emihun fituna wari kurowani nu'aym bin mas'ud radiyallahu anhu den emihun baabawe emihunge terega emihunge saftar roli emihunge hittakuga birwerikan ituro mundiyi mifada haliga waniko Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula du'a kurabani emihun bali kure umangedi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzim alahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum mifadan du'a kurabani den efoga Allah subhanahu wa ta'ala andiri reegga finigada andiri reegga warugada wai emihunge macca fonu bani emihunge feedi gita ekkolon anekkolon ukigendani emihunge alifanta niwigendani egi sababon emihunna waran hundagu wejje ekako anekegge muunu nufenna waran andiri wejje den eya kuga ekalaange malaikatum fonu bani emihunge hittakuga biru werikan ituru kuru mattaka egi sababon emihunge terega biru edikan ituruwe emihunge wazanadda duwam fashafi Abu Sufyan bin Harb emihunge lashkaruge emme isqaid wangani den timannam mitati bumuge beenu mennete timannam emburi ruju awam vie makkaya quraish wan hage lashkar ruju awa habaru libumun qatfan wan hage mihum bes ruju man awsbe gannani mihalatuga nabiy sallallahu alaihi wasallam eba mihunge khabaru billu mattaka miha ko fono man edilawani den ekamattaka Huzaifah bin Yaman radiyallahu anhu addannawani kalega fano adagen emihunge halatu belu mafahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ga ariha wadagatumu ekama ufa kurabani ufa warikamuge khabaru devvani den efahuga ege anadduhuga nabiy sallallahu alaihi wasallam muslimunna
ehangura main nasru devvikamuge ufaari kamurge khabaru devvani lebata khunne efahuge kalege faano izuna devvani ebe kalunna emburi ebe kalunge gekolu taka rujuwama lebata khunne mihangura me ki waragina hadisa take mihangura me ge terega hinga dia hangura me Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu zaham wadagen kalege faano muladdani kola poluge naraka tirakun hamala ali wadagen e alas kamfuluga kalege faano shahidu wadagati ade hame ya ekuga banu quraydoge mihu gadar weremun e avidige mes orgina hadisa take hinga dia ehna mas mifada kuruma judi hekka buriha wa hake ginomaki warang undagu kame ehmima khulasa gotegga khandagu hangurama nota ahzab hangurama ga kanta wigin dia goy migene woni dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna kiwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratun ibran libigane filawalu libigane ama ifada kalege faanoge hivvaru fulun ibran hasil ko kalege faanoge sahabinge hivvaru ibran hasil ko ebe kalum fadai muma mi duniyega algon men masakke kura baykamuga lebun adi algon menna mi ramadan maswaki genda hinduga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna russawa fawa gutuge matin adi algon menna fussawa fawa gutuge matin algon men mi ramadan maha wakiwe gen diun subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.